Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Students Union henekasngi hadian bakalami kajia pen ibor hapadengki pulet bat kinong hikai kontrak ke badang penlong kajia ki bandawa yala kahong. Kaseng marmar kala lecha katika jaka. Nakaliang jongki dekhot jongka KSU kila penrem jore ka sorkar bat kham tami ki bor pulen ki bala pendon kam ya ki tiagas persya ya ki te kinong hikai bat kham tam ahmat ki tu kinong hikai ken thai ki badang armen bat ahmat ki khun jong ki te kinong hikai namar kane kan kata ya ka kot ka khia ka jongki bat kumju ya ki khun ki ti jongki ni kinong hikai kindon ya ka jing ngau habaki yo ya ka jing sha bom shatien bat sha kawang tiagas ha ki pulen nakaliang ki dekhot ka KSU kilapan sengau ru syaka sorkar kabalong kum kakmi bakam dai banchu sngap jar ha kabaya dai bat kane ka benta henry ka dai ban khot syaka mi jong ka jinga kren bat ban wat kilat kilenti ban yarap yaki om bakin chu thiasa ha kilenti ki surang frau bhan mar hadin manglai ikon libat kinong ilam jong ka jong noi kai layo kubor ba yadon wat ba di benthei ki berang arbet de kani ka jipun kam itu kelas bang mana tiar gas hatu kan tak mo itu kulung badang don po madah bat takno kan tak le ka mentality jongki kunti berang hayeng man iya la ki make pa ba kisah bom kisah pir kisah wak tiar gas apa sebab ka sorkar alam ka kami kamla man su sabjar kani ka benta kahapan wat gilat kelenti kahapan khot yaki kami dengan jingkran kahapan wat gilat kelenti bakin sui sa kami hapo suruh hapo sekian bakin siame do simet kani ke ba ndai tang mangamati ndai upat dengan jelahi borok away unumla ban sabjar kani man yaki dilong nakalian upat kali ka state upat ya ka Meghalaya government mo bakum kanu ka jingi ki kuat dada upat ka peaceful ru dipentot upat bakum kanu ka jingi ki nakalian ni jong steng unumla kadang namar ba isuju di kampung ketubuh video apa kata kajinya neru tadi kami rumah ya dan pak kajian cumar yang mereka yang kajinya kerja walau jajai bahkan number of people kajian di jajai bayar kaduna apa ini lah susu apa kayak berapa pelong yang tulis di department bahkan pendekam dah kata sesepus kadu banda tidak ada tiar gas minum kai mo mari susu lara kalong ini di ngerai nangis semua ada don kena kajinya kena kajian ini mud nakliang ginong iki mo lapan de upan ko mo yorkom nang bikin laru banya kun bagi tagi kulit bagi jinsya bagi ginong eda teman kala teman lagi tagi nong bom nong tiet yaki nong kai ti kajing keli mo ko keli ngi lo menta ba saben pong ya ka uniform kulit mano ba ai fi kajing start bagi yo bag poy hatu kadang ginong kulit oh hatu kam ginde nong kai susi bang ikran libat di nong alam di nong kai dapat tay ba yan satu ba saw sanut bala masaujer bat nakaliang seng la ay ga susunan bedungi bat ga lakong iba nakaliang seng ni dalam dekat hot wana pling ba matasi idon ki kam di bakti bagi ngelam bedungi di rumah ban ko ini ndai nakaliang masyo ay ga ya kecicip lapun ini nakaliang lapha ngelam ini binwan sini binwan kelu ni kai bat nakaliang kejongi kum kaseng hinga kren ba nakaliang seng ni don dekat bagi di noi kai bagi minum syak bagi minum ailat ba lada ba bikin syak urat yang hok ke jongki mo namar habakat du kamram kadai jong ka state government ni menta apa tung ka state government menta pun mela bakang ba si habo human tu be la be no ha tidak consider ba idon ru ino hikai bala cross yang kata age limit ban wat kam suai ni yo su sorkar yang tahu gila nanti akomodit yang gini di Indonesia, bok kata ini akan start dari state government, andai yang ini kan jinjah komputasi buat nakaliang jelasan di penrem buat lada jaja bagi di penukam yang nakabor, kemudian nakaliang seng iman si bensu sabjar, andai ini haban sim yang kesenjam, mangin haban mi, buat mangin sim buat lagi bagi lak kelenti, balik pun persya yang ini kan kembor di Indonesia. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.